Sinika njalo ngaphakathi ngikuba ngumshwana ngisuka lapha eRandfontein ngingusista ongizwa amembazalwane ngibonga ukwazana naye ebusheni ngibonga ukwazana nokongizwa from Sunday school amembazalwane ngihlangene nokongizwa ngengasese high school esese primary ngabe ngisafika ngiqale high school ukongizwa safika vele kwanonjola I remember mina ukwazana nendaba yokholo la e-CJC amembazalwane sasikhona le ekhaya because of Xhosa to Xhosa so baba kunonjola they like indaba ukuthi ngiyakholwa I'm from Assembly ngi-proud nje ngayo into yami bathi woza nebhayibheli lakho ngaze nebhayibheli lami ngafunda kwathi ngisifundele so from that day ngayibona indaba yokubandla ngaqhubeka amembazalwane ngaguquka vele ngazinikela ebandleni sakholwa sonke nabongizwa besingenza inkonzo zemthandazo ukongizwa primary amembazalwane lo mntwana uzokwenza njani amembazalwane kodwa ngoba kuyisiko amembazalwane yazi into yokholo uma ungayiqalisa semncane ekuba nzima uqhubekana nayo unless uNkulunkulu uyokhawulela so thina sibe nenhlanhla ukuthi sisakhula amembazalwane sakhula nayo le ndaba amembazalwane u-Ongezi uyawuthanda umthandazo u-Ongezi uyakholwa amembazalwane she is a lady amembazalwane ungumntwana kulaftify amembazalwane akangasiphithiphithi akangumuntu othanda ukukhuluma ungumntana nje othobekile amembazalwane sometimes ngisho she was a right hand man kamamakhe amembazalwane because everything lapha endlini she was helping out amembazalwane she was umntana katata amembazalwane daddy's daughter amembazalwane she loved utatake so much amembazalwane so besiyazi nje ukuthi la ongizwa akhona siyathandaza amembazalwane so sengikhona la ngizokhulumela yena ngiyavuma vele ukuthi uyakuthanda ikholo ukholwe kahle ebusheni ukwazana nami naye inkolo yaba lula amembazalwane sithi bevele inkinga amembazalwane kodwa nje besiqhubekela sihlale emthandazweni I remember bengithanda mase sisizele enkonzweni besangikuqika ama-Easters siyowadlela eBloemfontein when we coming back amembazalwane on our way back yo it will be a nice like kuzoba mnandi sixoxe nje nge-revival there was i-couple goals esasithanda uma ngumtshali noba ngumtshali base-Folkrust amembazalwane like bebesibusisa kakhulu so enkolweni okukhuleni kwethu sikhule sinalowo modeli ukuthi ekholweni iyaqhubekeka indlela amembazalwane vele bekangakholelwa umshado kodwa bekazimisele empilweni ukuthi uNkulunkulu angathi akamgcina athi ufike lesi sikhathi so kunjalo nje bonke ngiyabonga uNkosazana nawe sisi and ngiyabonga ukuthi azange uphoxe ivangeli and ngiyabonga Nkosi ngokuthi vele ekholweni wakho ubona intombazane ekholwayo amembazalwane seyizohlangana ke ngoku lento ibe ngumlilo amembazalwane libambe lento lingayiyeki awungithi qhubeke emthandazweni amembazalwane umlilo lento